ka Joint Action Committee ki Sengbalang na them Ribhoy Kentup, Meghalaya People United Front, Ribhoy District, ka Ribhoy Youth Organization, lembat ka Meghalaya People Social Organization, kila kendo yo menteri badaypay ya ka boarding, ha ka jilla u eti mondel, ha ka arpundro tarik u yayong arhajar arpulay, bandawa weng no ya ka jingpilip boarding, ka balakta ajor ki kam jong kipatba. Uba bantay lang lapang uloong baga GSC ka kerpat ban weng no ay kijing pilip boarding thurmur kabala penjenjar ki kemi ki kibadon kuon rin kibadang lit school namar ki happen song ja ya ki kuon kala shemjing ya ki ban shed ban tiu habalip light. Iwan kalian juga JSC bukan untuk kisah NPSO, NPF baca BYO. Jadi kita ni kita nyelam berkong dia gajingan sini batasi ini ki iwan banyak penduduk jadi di mandal pada Prime Minister di iwan ni ingkat nira isu ke bah negeri bah ke sepang kan kalau seding bah kalau seding tentang hapon nong pun jadi stage pori bah jadi along kajing bu jang kalau seding along kampala buat kunjur nalor baki bu kalau seding buat kunjur alor kalau seding bu kajing lip night kalau ke bah nimlak ban batai mo ting the fiwan sebuah kini kemudian kajing lip night sebuah jadi dengan election ya kan pun proporsional mensua buat kum ke headquarter di boy pasal ino bain nak kena kata wei kalian ba tentang galai dia po no po kam ju biang testa kam biang kita lalu katan kalau ceding plus segala gaji lain sini lagi kan iyo tang akan talan lain kan sau kan tang iyo sini kata tekanya kalau gaji kita iki pajak kantam nasional yang kata boy berapa wei dengan wan hunian tasih bani kendu isar barang ba kan ni isu ngira iba nyimpa ba nang ni semat ba kan ni long kumta nak kapor si kapor ba bunhi kadau ngiyo beka kajing duna ju ki manpower batunjur haga jinglong duna iki tiar kita ki equipment ki ba penkam dan finansial apo beritam ko jini de kitau ki babon tambah kajing kendu ini mutasmi ba besar ila ngiyo ki kunsai nai ba kani ila yo khubar setengah iro ba kani simkia ba nani smart pe ida mai ba di session meeting ba khot yo gini badai mata ya ki ba pe ya kani ka nega institution apa begini di kata hing lai yo mencari ba institution kia ba tunjur ni 8 port sampai yang ba port di mlap kemudian ada institution ba naik ke port tak temalung anda langsung kita meeting anda kondo keting raju ki meeting di seperti ini kene kalau trading hapok gajong katem riboy gajungi namar kene gajing ai ke lu trading kalong kepala longpat adu kata-kata kira ai adu ke port njobo je janmet hadu prabaje tentang kapalat ke prabaje ru pada mangta pada kalau ceding kalau sedang biang lu khabai baje hadu under baje mestep te plus anta umde tang kata kalau ceding ke ba ki ai kumta mestep pada pra khnai baje ru kalai kathut kaleb bej kam jume testa pada lentu pada khnai baje sijrong galawan biang kajing rit lai hadu khar baje meski te kam de su kata kalau ceding ke ba kin ai da kapor andre lalong no bro arsa kanta kata kajing rit lai kapok jong tem ri boy jingi te kinap kajing sokhya kamtam habangi perkhat iki khana ki popule ki kemi ki kapa ki ba penbiang ki khon ki ti lingba ka chet ka tiu men setiap ro ka thot bahai ki lese hapor ba ki labu ya khiuja rice cooker mo ki penukam daga lai teng kalat kalip no kajala kawan teng ha kapor bakin istri no iki jandro ki namta ki khon ki lep no kalai kalong ka thot namta ka juki hato kin penbiang ki khon ne ki le ikam ki jam la jong le kalong ka thot ka bakrau ba te kham tam pade ha ka ba men met ada kin ai ri lut cheding ka lu khatwe bi je hendreu te kham tam tu kapor le kaba gibreu lese ki abang bantia bandem ro de kumgini gibreu gi basim kaboro apa yang juga jitu ka jingthem kepada ha gidi khindat sengi le iba lingba ka dinglut cheding ki ba sim kabu wat bantu e kitiar kitar na gino ki ying ki sem na gino ki chaka ki jukiro ki kharkhana la ne gino ki chakatre ju gibreu kalalong penban ke ke ba ka wanra penban ya ka jing MSM ki nokto lada kan dinglut cheding la ki persange no te na kala ku ji ku bangilawan ban kendu ya une minister abol tehar mandal debat nagaliang gajung lakular ba un simkia gene ka kam bat un le ro e ka baron kam debat nagaliang gajung gi laiseng ro ngin ap e ka por bat nginam song thai ro bat ke gajing kwa gajungi hoi ting aidau ba kadam kaduna ka ting haba lada kadap ka ro kalai ke lung kumni he lada ka dap ka ro kalai ke lung kumni he den re ngin ko eno lada ngin ong pare ba kita gino ilam ki bamsap ne ki corruption kalong bang kecing tak mat yong habang ini kena iwe de nakaliang kejungi ngi gitu ya ka sorkar bat yo minister bade pet ya ka electricity bade ban simkhian maror ni ka kam bat kham tam hapo temri bhoi kejungi ba lakumom no de ban
lada umpala abang ban weng ini load shedding lo andre de ban penduna no ya kene load shedding ba umde shu ba kene galai ru kan chulip kha ba klem don put klem don shu kata karukom ban chulip kalai de nese kishu ai dau lo hi teng lada ngin kumbang ngin chu ong menta lada kene galai ka thot ane ka du kalai kan jing yo nong sa ka sarkar nama renteng pelip ya kalai nang ne ki transfer pada shawai ki pha shawai ya kalai de kalong ka jing yo nong ki entre ki tuk kisuk pada kiam lada hetai boong ba yador kita ki hati lane yador ki masih yap klang de lada kita ka government ka jingi lane ka sarkar ka jingi lada ka sim kya ke benta ka bolong dan benta duk usuk orang li ujuki ka umur ba kini kim dai shu ita ki ngilam lane ki kimi ki kapa ki ban pe ka jai bentre lade ban maki ki nong tu ki nong tim ki nong lilam ro ka jai bentre ko jingi de ne ka por ka ni ka message kan le ka sarkar MDA tu bat kan le ro sha minister bangilai keduk benta ba kira de ban state no ya kan ka kam nak mentakan ni ka electricity ke jingi pok jong athem bai ke jingi ke bangi lamat ke jing syak ban ben ke jing syak iben ke jing syak yurai ha ka pok ke cek bendre ko jingi de nang ni sikmat naduk mentakan ke janmet hi jong ni ka apun trik ngiet ba nak kaliang jong komunista ba de pe ni un sim khia ke ni ka kam bat ba nak kaliang ke jingi ru nginom song thaj bat ni na ye budin ru na ni sikmat ha ka ni galanti ke ba haduk bangin na yo ya ke ni ka lai ke batik kena ha pok jong ni ka athem bai ke jingi